Et ass eng Premier an der Geschicht vun den USA. Den Donald Trump gouf hënd ugeklot, den échten amerikanischen Ex-Präsident iwwerhebt. D'Froen d'Responsabiltäit vum Trump beim Sturm op de Kapitol am Februar 2021 stinn er ëmmer op, ma an dëse Affaire hei geht et awer Äner Reprochen, Fanny Kinch. Dat heißt Stormy Daniels mat biergerlechem Numm Stephanie Clifford. D'Aktrice a Realisatrice vu pornografische Filmer huet den Donald Trump egenen aus no 2006 op engem Golftournoi kennengeleiert an hat enger Firmateam. 10 Joer drop, also kurz vir de Präsidentschaftswahlen, die den Donald Trump gewonnen sollt, krut sie iwwer dem Trump seiner Fokut Michael Cohen $130.000 fir net doiwwer ze schwatzen. Auch dat freiiert Playboy-Model Karen McDougall krut $150.000 suen déi den Fokut du no vun der Trump Organization rembourséiert krut. Bekannt gouf dat alles recht wie den Republikaner schon lang Präsident war. Den Donald Trump streit of, dat et je enger Affaire gouf, fuer dawer die Verweisungen und de Michael Cohen mittlerweile zougin a gesot, dummer sollte Falschrümmeren gestoppt gin. De Michael Cohen aus 2018 schon du wennst an de Prison kommt, wennst illegaler Wahlkampffinanzierung. Als Präsident war den Donald Trump demuls am Genoss vun der Immunitéit, ma Ducklo vum New Yorker Prokureur Alvin Bragg deft ze gelo froh dreinen, ob auch den Trump géint Wahlkampfgesetz verstoß huet. Für de konzernéierte Salver an eng Reif vu senge Supporter ass dat ganz net méi wie eng politisch Hexe jcht, wie en op segem egenen Social Media Sit schreift. Dei Fabriescherer längsradikal Monster hunn lo juste 45. Präsident vun de Vereinigte Staaten vun Amerika an de republikanische Kandidat, déi bei weitem nues 4 huet fir d' Nominatioun fir d'Präsidentewahlen 2024 ugeklot. Dat ass eng Attagobeist Land wie en et nach nie gesinn huet, et as eng Weiterféierung vun der Attagobeiswahlen, die engkeier frei affaire waren. USA sinn lo eng Drittweltnatioun, eng Natioun, die serieux am Ënnergang ass. So traurig. Den aktuellen US-Präsident und Demokrat Joe Biden wollt haut op Nofro vu Journalisten neicht zu der Oklo géint sei Viergänger soen. I'm no comment on that.